để kan general headquarters consultant silal ming liana LMC lama kan chairman vice chairman councilor te lai kan unit te southern headquarters a kan foi tu kal zong zong te block 1 2 te le block PV ko tla mi pui kan tho lo phe pha le lai kan bo ruak ni ron sim tu zong zong te ko le su krista ming chi bai ko bu chewa southern headquarters I win chi bai ko bu bok chew ni a campaign kick off mi tharlo lu le office kon na kha ania khata kan ti na me na để ko mai yin kan mi tharlo lu tu te kan chut muna o ma ka lo ding sela in ne la batang khan panga member panga kan nei in tharlo lu tu o putlonga ani age ani ya sungko ai oi na ni ron tel theya tin kan VC candidate tu ne bokani khoi lo la ting se ole e kan future wangin zoram dung le wanga politics a har tharna thing me ka lai bo PV a po theng so me ka kan ho tu te kan froi tu te member thadem ngai na pulama zungla min ma min froi saka e tum tu ma po VC by election kan ei don khan kan ho tu ten rom hanan siama candidate khotlang ta pa ni ting tu te nu ni ting tu te ri tha zong ko la mu ai pa ti po ni se ti kha rom hanan siama ei venia aputuanga ani kan an nei theya ani le family member ten panga MNF sarkar lai tangin kan lom lu do ani satlia lova kan candidate ani do bokani kan rom kan nam kan sa khua alo bima e election kan nei mai turatana office akan man tu hi tu ma ti mai tang a party dang kalphum ang kan ni lo wangin a party politics a mi tang te rel na ti mai tang pathia len ni lo na he kovel matsuan na office ni lo se lai office alu chuak zong som te poi na pathian tharau thiang him po na an chang nge thein na tu le pathian ko ngai na zara tu VC election kan nei tura ne na sang ta kan chang nge thein na turin lom takin ka honge ole he kan nuwa mi paruk vel don lai thu soi tur lo ma trong kam ni khat tak me win e mani veizong te kan soi venga ne kan fiat thawangin ZPM chu kalphung thar mi pui sarkar ania chumi tan chuan kalphung thar policy SDRP kan neya chumi chapter pasarina pakhatna chuan in ziak chiang viau maya local development committee ZPM sarkar chuan kan siam don hei hi tun tum VC kan lo sarkar ani pon helaya manifesto fel tak unit tele VC kan candidate ten an neya hei hi kan kalpui nge don ni hei kan huwa LMC lampang kan councilor te pon thun na soinga LMC a po kan kalpui to ward committee a fair takin kalphung thar mi pui sarkar ni ngei theina turin party mi le sa te dalovin khotlang vei tur tak tak te dani chu tiang chia chuan ZPM hi tun sang ni som ni pathum election general election a kanlo sarkar ani point helai khotlang a hian local development committee tin ngei turani local development committee chuan atum tur chu khotlang ma so na ngai tual le heng lai buat pui khotlang a po maso na kong sang kalte monitor turania party kan lo sarkar pon kan party ayo pani khat ba khanom don lo ni party tin ayon omanga chu tiang chuang khotlang vei tu te ayon om pokang tin chu changa ni lova ko fran ayo NGO sang ayo te nom don ani chu
tu kan lo sarkar ani chuan kalphung thar mi pui sarkar kan bultran na tur ani dona helai po kan vc te kotlang mi pui te po min lo than tin sak turin kan duwa hei hian mla election eng mo chin a ril don ani tin dot le kan veile kan han soi du chu hei kan then om mai a hian hei nimin kha thakhat na ani om takani ya ka thia so lo chuan kan secretary ruai tluanga borala hei kan han soi du na chana chu hei voinia kan ril ru a renga kan ril ru eng kan tong trai pui renga chung ko te po kan han soi lan du chu chiat kan han to ka tin dam lo ni khwa te po ne ya dam do in a sen so sa ema kan han lu da zan hi ka ta po sing chuang akal kha ni ya hei hi zpm chu na ve ema kan policy duang tu te pon ulu taka zir chiang in kan sum nei dan te leiba kan nei dan te arul dan tur te hisab tel vekin kan policy chapter pakwana kha chiang takin f na a in ziaka tu po lo dam lo se zpm sarkar ni chuan bil sum pek lok ngai lovin adam huna dam doin kha chua san mai thei don ani cashless khatiang kha pek lok ngai lovin kalpuya tum don ani tin chu chang ani lova healthcare scheme a hian eng ti khuna po hun bi nei in tuna chuan in zia lu nga ya hon hun te oma eng ti khuna po in zia lu thein rom han na siam tum ani chu chu zpm kan policy tam tak zinga helai khotlang point kan chhor tu te ania ichin ka soeng khan kan vc kan candidate te khotlang mi pui ten kan thang tling ani chuan mla election thathum chau om to hemi hi ngong nge nge to ni chung dam lo ni khwa po kan lu hai na thin te chung le khat kan in pur buai na thin ate po kha ti bo kan tum do na wangin lo thang tling nge turin kan han som le bok cheu ni chuan a to ber tak tak na ka soi du chu hei helai bol pui vi a pik takin ke ma mi mal a po ka thin lunga in om lian ema ke hi mi te chuan ngai lo lama lo mi lo ngai sak lo ula mi te ngai dan po ni chi lo mai thaya amar chu ka soi fo lo thei lo wa hemi a nam thu thlung ti te pathian thu thlung ti te hi lo buai pui ve viau to mai ka ne voi ni thleng pon ka ve em ma hei bual pui vi en chu tiang lampang buai pui chu kan tam leng ka thria sani sompare din than don khan ka testimony tlom tak te lai huna ka ron soya chu ta chuan ama chu ka soi lo wanga min ron kan phone ka in bileng than don khan a tun tum chu ar si hun ani tla mem lo thatiam don ne anon tia an soi dik leng ka thria ti chuan in than zo nuwa helai ka ron kal le masak bera ama tho chuan tun tum sang ni som ni pathum chu ar si hun aliam dona in hun in her chho ve do min lo tia i kan han soi tu mu chu khatiang ang zonga pathian in hatlat mi kan tama tin pathian po hian he khotlang a hian thil engemaw tak ti aduin ka hria hria a thi point ka hria he khotlang hi chu ani wangin tun tum vc kan in thang tura po hian kan chu le khat kan laina nai te po an ding nge yang ami hring na po kan candidate te aya fel zok na nei te po omang tin kan candidate te po tlin lo na tam tak nei te po an niang helaya a chiang tu te nia amaro chu khang thu thlung kan buai pui na tang te pathiana kan in nga na tang te hian khongai takin kan candidate te thi lova pathianem ruat hira ma min lo lak sak turin ka som bok cheu ni ka lo me